makara lang kang ulo kulla na inarna na ilu kanalo dundar kini na udo da balor biyo lo na jinarna na luto na rabakar kamil la bala 98 na yuwa kananga suggestion na bela yellow airang kudo switch kidogo nangara na business communities. I would like to appreciate urge business communities. My name is Jimmy Oleluka, the aspiring senator in Narok County, and I would like to encourage you and advise you in my leadership. When I become the Narok County senator, you will have peace. And I will be a senator for all, not just a Maasai senator, not a Kalenjin senator. I will be a senator for you all. Wengi kwa na magu nere amanya sananga mara la amela la lunyelo ni dali minyanga soja magu lemboge agara ngorulu le kala sana roho joguru mama loji la dama wembe nani miningishu na bangishu akake ngira ngoro ne kinjo la dama le mendima na le mabage na le bekala da na le bekala no la dama benne nigi yini gyara la no ya le bekala dama benne nigi gyara la dama le mabage benne ora bi na sura la no ingishu Lai nyanyasa ni lobu rishai lai sebio ni lala rona ile meura kai ne meura rongani. Anya ngisho arama ne nya no ko le nya no barabara ni ne nya no angariye. Ne la yola ne gele ko la kai ngeje ne ko la kai me ko ni ke no ko la kai. Kali kinda joki. Kama no da joki ni ro ba ga na ba ba ko no la nyanyasa ni lala rona ida kini na udo. Amu yola la jo. Ko le ba mo la to nai. Nebi wana na melili ninda ile mwana ndo yegile na sombori ile na la ndare kali kinda joki enyi tamanje enyi tangora kitore kana sele ora ngikwana na ko na mwisho niki dora palo rigan amiki ina beni gara na grala ira barake tata ko ngi ngira biyanga ko gida na sho ana joki yoga na balanga no gro yana sho niki ni gara na grala niki le jabala yonni lolle ganda arma ga sangin jowo ne galla gabana niki jowo ne galla deputy governor ne lorwa singishi dele na samara niki jowo ne galla sanen ne